kulona udaba lwesonto lokuvikelwa kwezingane sixhumana noNeliswa cekiso ovela khona kwa pretection ukuzokhuluma kabanzi ngaloludaba. Sikubingelele Neliswa, sikwamukele indabeni zasemini nje. Esifisa ukwazi ukuthi ngabe uhulumeni imizamo yakhe yokufundisa kanye nokuvikela izingane kuleli ingabe iyabonakala yini? Mandizibulisele kwemsasazi nakuba bukeli. Ndiyafuna ukuthi siyalibulela elithuba usiphe lona singuhulumeni ukuthi size sizokwazi ukuthi sithethe ngele nkqubo esiqhubayo kule veki yokhuseleko lwabantwana, which we call i-Child Protection Week. Singatsho ukuthi siyayibona imiphumela yemisebenzi siyenzayo. Izolo besise-Hout Bay. E-Hout Bay sine-site esibizwa iRisiha, apho ijongene nabantwana abangenabazali, abantwana abahlukumezekileyo, abantwana abasemngciphekweni ngokwempilo zabo ngenxa yemeko ekuhlaleni, imeko emakhaya. Ufumanisa ukuthi abantwana banezidingo abanazo ezingakwazi ukuthi ziphumezeke. Sithe seva ke kubantwana besinabo izolo ngoba siyesaqonda ukuthi kudala siyenza le Child Protection Week. Sifuna umamela, sifuna futhi nokuphakamisa ukuthi ingaba abantwana bethu bahlukumekeza njani, zeziphi inkonzo esizisayo ebantwini. Sivile ke ngabantwana izolo, sivile nangabazali, seva nabanikezi benkonzo besixelela abakwenzayo. And abantwana bangcinile ukuthi bayayibona ukuthi le Risiha program, which is the word derived from Chichonga, eligama elithetha ukuthi sisusa abantwana from vulnerability to be resilient. Ngoba kaloku sifuna abantwana abomeleleyo, sifuna abantwana bakwazi uzimela ethubeni xa bekhula, sifuna abantwana esikwazi ubanikeza izakhono. And bangcinile abantwana besitsho besithi hayi siyazibonga inkonzo zikarhulumente ngoba umzekelo kukho isikolo pha eHout Bay ebesino 45% pass rate. 45% pass rate, and futhi kukho ne-dropouts ezenzekayo pha kula ndawo. Abantwana belamba besokola bengakwazi ufumana uncediso even nakwi-homeworks, even nakwinto sizibiza ukuthi zizixhobo zobomi, i-life skills, ukuze ikwazi unceda abantwana ukuthi benze i-decisions, bathathe izinqumo ezizobomi babo. So sivile ukuthi onontlalontle kunye ne-child and youth care workers ziyabanceda abantwana. Kula pass rate ibingu-45% ngo-2018. Last year, because of this program. Sixoxisana noNeliswa ku-Child Protection Week.